mwongeye kwirirwa abakunzi bacu ba I&I TV Rwanda, abantu muherereye mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda zitandukanye mukomeze kugubwa neza, ndetse n'abandi bantu muherereye muri diaspora nyarwanda mukomeze kugubwa neza, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Canada, abantu bari mu Budage, ndetse n'abandi bantu bashobora kumva ikinyarwanda bari mu bihugu ntavuze, mukomeze kugubwa neza. Tugarutse rero mu makuru y'imikino, amakuru ari mu kuvugwa mu isi ya siporo. Murabizi ko tugeze muri kimwe cy'umunani cya Euro, aho amakipe akomeje guhangana ashaka uko yakuranamo akagera ku mukino hanyuma agaterura igikombe cya Euro. Murabizi kandi ko ku itariki ya mbere hari igikorwa urabizi ko igihugu cy'u Rwanda aribwo cyabonye ubwigenge ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi muri 1962. ubwo ni ukuvuga ngo hashize imyaka 32 u Rwanda rubonye ubwigenge. hari gahunda y'umukino wo gufungura noneho nyirizina Stade Amahoro. Stade Amahoro nibwo noneho bazayifungura nyirizina, noneho bikagaragara buri wese, noneho stade noneho kampani yubakaga ya Suma ikayitanga, ikaba noneho yemerewe kuberaho event zose zishoboka, kuko utuntu basanaga twarimo gukora test ngo barebe ko stade yakwangirika, basanze ibintu byose bimeze neza nta kibazo. So rero igikorwa cyo kubaka Stade Amahoro cyatangiye muri 2022. Habanjije kwigwa uburyo bije yakorwa yo kugira ngo hubakwe Stade Amahoro. Bije irakorwa, iraboneka, bitewe nuko u Rwanda nta kibuga na kimwe u Rwanda twari dufite gishobora kwakira imikino mpuzamahanga cyangwa se imikino nyafurika yo gushaka itike ishobora kutwerekeza mu gikombe cy'isi cyangwa se icy'Afrika, cyangwa se n'amaklebe yacu ngo abe yakakira imikino yaba ya CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup. nta stade nimwe twari dufite yari iri kuri urwo rwego. Nubwo mwabonaga twifashishaga Huye cyangwa se tukifashisha Nyamirambo, Stade Nyamirambo, ariko ntago ari stade CAF yemeraga. Umusaza yaje kwicara abona ko dukwiriye ikibuga igikorwa remezo nka kiriya, nyuma yo kubaka BK Arena na Convention Center. Bajya inama y'icyo bagomba gukora, bubaka Stade Amahoro ivuguruye. Bafashe Stade Amahoro yari iriho barayisenya. Bamaze kuyisenya, donc mbere Stade Amahoro yari ifite nivo imwe, ariko noneho iri hejuru cyane, nko muri metero wenda nka 20 uvuye kuri pitch ujya aho abantu babaga bicaye. Iyo stade barayifashe bayishyiramo itaka, barayitsindagira, barayizamura, bayubaka ku buryo bugezweho, ku buryo noneho ifite nivo 5. Nubwo ubona muri stade abari nivo 2, ariko yo ifite floor 5, kuko ubona ko na iriya itwara abantu essentiel, ubona ko igira floor 5. So iyo Stade Amahoro yaje guhagarara akayabo ka miliyoni 165 z'amadolari, ubwo ni miliyari 220 z'amanyarwanda. Stade Amahoro iravugururwa, mwagiye mukurikirana ama update ukuntu byagiye bigenda, aho byagiye bigera, Stade Amahoro iza kurangira. So none Stade Amahoro rero ejo bundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu habereyemo igikorwa cy'ubusabane mu mahoro cyo gusogongera stade, kugira ngo bana testing ese Stade Amahoro yaba yararangiye ku buryo noneho twayitanga, noneho igihugu kikayikoresha muri activite zayo zishobora kuba zifitiye igihugu akamaro. Baravuga ati reka tugerageze turebe yuko Stade Amahoro yaba yararangiye.
niho mwabonye hateguwe umukino w'umuhoro mu mahoro wa APR na Rayon Sport zikiniraho, babona hari utuntu ni duke twangirita ariko ni utuntu tudakomeye kuri pitch uretse inyuma wenda, ariko natwo ntabwo ari utuntu twayigarave kuko donc utuntu babona ko ari ukuregra gusa, nabo wenda ushobora kuba baragiye wenda babikora donc babishaka ngo barebe ko ese baramutse badukajije gutyo, ubona ko ni gutyo babiteguye barabikora, babona ko noneho stade bayitanga. Noneho rero bemera ko ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa karindwi bagomba kuyitanga, noneho bakayimurika irarangiye burundu, activite zose z'ibikorwa byaberagaho byo kuyubaka zikaba zirahagaze, bakimukira ahandi bagiye kubaka izindi stade. Naho ngomba kubabwira Inyamirambo ko ariho bagiye kubakira, bagiye gukomereza kubaka stade yindi nayo imeze nk'amahoro. Ku makuru dukesha Sabe, umuntu ushinzwe ibintu bigendanye n'iterambere ry'inyubako muri minisiteri, ngira ngo izo nkuru igize kuzitangaza ku kinyamakuru kimwe ibiti Igihe. Iyo nkuru niho nyikotinze kuko yigize kubivuga, avuga ko bazahita bakomeza kubaka Inyamirambo. Rero bamaze kwemeza ko stade Amahoro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, kuvuga ni kuwa mbere, APR na polisi zizahakinira noneho umukino wo gufungura stade Amahoro nibwo bazayifungura nyirizina. Iyo stade mu kuyifungura ni naho igihugu cyo cyabonye ubwigenge, niyo itariki ya mbere y'igihe igihugu cyaboneye ubwigenge nibwo tuyizihiza. Nukuba polisi yakoze ku ntwaro zayo, APR ikora ku ntwaro zayo. Ese mu gufungura noneho stade Amahoro nihe kipe izahatsindira umukino wa mbere? Amakuru avuga ko Rayon Sport barayegereye, bayisaba ko yakongera igategura igikorwa cyo guhura na APR, noneho byitwa noneho opening, gufungura noneho ikibuga, gufungura no stade Amahoro. Ariko Rayon Sport yabwiye twebwe abakinnyi twakoresheje bwa mbere byari biraka, ntago ubu noneho byakongera gukunda ko twabifashisha mu kongera gufungura uno mukino. Turimo kwiyubakira kandi Rayon Sport wayumva iri mu bibazo bya recruitment, irimo gushaka umutoza, shampiyona nibwo ikirangira, ubushobozi buke na mikoro bya Rayon Sport murabizi. Nta kindi rero federation yakoze, icyo yakoze ni uguhitamo kwegera polisi, isaba ko byo na APR byahakinira umukino wo gufungura noneho stade Amahoro, noneho tukayitaha biro officiel, kuko nta gikorwa gisigaye cyo kongera kuyikoraho. Kirango kuwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi nibwo noneho stade Amahoro izatahwa ku mugaragaro kuri match izahuza polisi na APR FC. Ikipe zizakina zose ni ikipe z'ingabo z'umutekano. APR ni ikipe y'ingabo z'abasirikare, noneho polisi ni polisi y'ingabo z'abapolisi. Polisi ishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu, APR ikaba ishinzwe cyangwa se RDF akaba ari ikipe y'ingabo zishinzwe kurinda igihugu muri rusange n'ubusugire bwacyo. Ngira ngo amakuru yavugwaga ku bintu byo gutaha stade ku mugaragaro nayo ngayo. Tugarutse rero mu makuru mu kuvuga muri yero nuko nimugoroba saa 12 ikipe y'Abasuwisi iri buze gukina n'ikipe y'Abataliyane, saa 3 Denmark ikaza gukina n'Abagermany n'Abadage. Ikipe y'Abasuwisi uko nayibonye ikina n'ikipe y'Ubudage, ni ikipe ifite imbere hagati inyuma hakomeye, ifite umuzamu yani Someri ni umuzamu muzima, ifite Emmanuel Akanji ni umudefanseri muzima, ifite Rodriguez ni umudefanseri muzima, ifite Fabian Schär ni umudefanseri muzima, ikagira ba Garanzaka kapiteni wabo, ikagira ba Vargas, ba Shakiri, ikagira abantu na Daindoye, mwara mwataka mubonye n'abakinnyi benshi. Ubona ko ikipe y'Ubusuwisi ni ikipe ikomeye.
ariko n'ikipe y'Abataliyani nayo ni ikipe nayo ikomeye, ni ikipe nazo zose zikiri umupira no wo gufungana. Hagati y'Ubusuwisi n'Abataliyani ni umupira utari buze koroha, kuko ubu twageze muri knockout stage, ni hahandi ukina umukino umwe kugeza igihe umukino utaha, ni ugukina kugeza igihe match irangiriye. Urareba ukavuga ngo ikipe y'Abasuwisi, ikipe y'Abataliyani ntabwo ari ibintu biri bize koroha, kuko Abataliyani nabo bafite defense ikomeye cyane. Uhereye ku muzamu wabo Donnarumma ubona ko kuva muri club ya PSG no mu ikipe y'igihugu n'abantu batandukanye, niwe kapiteni wabo. Ukareba ba Fagioli, ukareba ba Di Lorenzo, ukareba abakinnyi bakomeye cyane ba Pellegrini, ukabona ba Keza, ba Lucas Scamacca. Ubona ko ikipe y'Abataliyani ni ikipe ikomeye, ifunga kandi ikagukubita igitego cya counter attaque ikagusezerera. Ngira ngo mwarabonye ukuntu afunze ibyo yakoreye ikipe ya Croatia, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko yaje gutsinda ikipe ya Croatia ku munota wa nyuma, habura amasegonda, haburaga umunota umwe ngo match irangire, biza kurangira yitsinze binganyije igitego kimwe kuri kimwe. Abataliyani barakomeza n'amanota 4. Nimugoroba saa 12 tuzaza kuba turi imbere ya micro yacu duhanze amaso turebe ese Abasuwisi n'Abataliyani ni ikipe iri bukomeze. Saa 3 Denmark irahura n'Abadage. Abadage bafite karite, uhereye inyuma kuri Manuel Neuer ukajya kuri Kimmich kabiri, mutima wa defense harakinamo Rudiger afite experience, ba Toni Kroos, ba Kai Havertz, ba Musiala, ba Ilkay Gundogan. Ubona ko ni ikipe Abadage iguje experience, ikipe ikomeye iri imbere y'abafana bayo, ariko utaza gukuraho experience ihagije ikipe ya Denmark ifite, kuko Ubusuwisi na Denmark ni ikipe muri iyi myaka ikipe yose yatsinda ntabwo wavuga ngo ese ko itsinze ikipe, kuko ni ikipe, izo kipe uko ebyiri Abasuwisi na Denmark ni ikipe zigaragaye koko ari ikipe utapfa gutsinda ku buryo byoroshye. Wabonye ibintu yakoreye muri Euro ishize, ikipe y'Abafaransa Pogba atakaza umupira, Eden Shakira bakubita igitego cya gatatu, banganya ibitego 3-3 bajya mu penalty, Abasuwisi bagakora Abafaransa. Ubona ko ni ikipe, izo ekipe Ubusuwisi na Denmark ni ikipe zitoroshye udapfa gusuzugura. Denmark ni ikipe ntabwo ikina nk'ikipe y'Star, iyo ikina as team nka group. Iyo ekipe rero ibiteye ubwoba, no gutegereza tukareba ngo ese Abadage biraborohera kuza gukuramo ikipe ya Denmark. Turabihanga amaso turebe, kuko bageze muri kimwe cy'umunani, ni saa 3 bari buze gukina z'umugoroba. Transfer naho makuru ya transfer arimo kuvugwa nuko ikipe ya Manchester United yamaze kugera kuri Mateja de Ligt wo muri Bayern Munich iri kumushaka, ishaka kwishyura miliyoni 50 n'eshanu z'ama pound ngo irebe ko yamubona. Nuteze tukareba ese iramubona cyangwa ntimubona, kandi ubwo bidakwiye ko irimo gushaka na Gerard Braithwaite ura mu defenseur w'ikipe ya Everton. Bari kuvuga ati dushobora kumuzana akaza hano mu ikipe yacu ya Manchester United, agasangamo mwene wabo Ruud van Nistelrooy na Erik ten Hag, tukongera tukamusubiza noneho kagaciro yatakaje atari kubona, kuko urabona ko none mu ikipe y'igihugu ntari gukina. Kandi Mateja de Ligt ni umudefenseri, yari umudefenseri mwiza, yarazamutse neza w'umuhanga, kandi ufite ibigango, ufite imbaraga, kandi ufite tekinike z'umupira. Ariko ubona ko gukora transfer yo kuba muri Ajax akajya muri Juventus akaza muri Bayern, yasubiye inyuma, rwagiye hasi, akeneye ahantu ashobora kujya akaransa kariyeri ye. Ikipe ya Manchester ivuga ati tushobora kumuzana agakorana n'abana bene wabo, bakongera bakamusubiza kuri calibre, akongera agasubirana agaciro yahoranye. Kuri Gerard Braithwaite
ni ugutega tukareba se Manchester irishyura miliyoni 50 ikipe ya Everton iri kwifuza. Ayo ni amakuru arimo kugenda avugwa, naho ikipe rero ya Barcelona irimo kwifuza kwishyura miliyoni 25 ikipe ya Atletico Bilbao kuri Nico Williams ikamuzana mu ikipe ya Barcelona. Amakuru arimo kuvugwa nuko ikipe ya Atletico Bilbao na Barcelona nta kintu ziravuga gikomeye cyane, ni ibintu biraho birimo guhihwisa mu bitangazamakuru. Kareba turaza gutegera turebe izi transfer niba ziri bukunde, ni nkuko ikipe ya PSG nayo yaje kwifuza ya Lamine Yamal. Ikipe ya Barcelona ivuga ati noneho mufite 250 ngo tumwubahe. Ni ibintu biraho ubona ko bitapfa koroha, simbana ko byapfa koroha. Ubona ko ikipe rero ya Barcelona irimo no kubaka stade yabo kandi bagomba kubona noneho bafite abantu bazaserukana kuri icyo kibuga, bitewe nuko zaba ari kinini kandi kitaba kimeze neza. Baza bakeneye intwaro noneho abafana bazajya baza kureba, bazajya baserukana kuri icyo kibuga. So amakuru y'imikino rero nakagaruka hano kuri I&I TV Rwanda. Mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kudukunda, muduhe ibitekerezo, mukomeze gukora subscribe, share na like na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Amakuru y'imikino nakagaruka hano.